početne faze takmičenja u Ligi Evrope po prvi put od kako je ona formirana pre 2 sezone, a rival im je šestoplasirani klub u Francuskoj prošle sezone, Rennes. Fantastično, zaista, koreografija, svih 50.000 gledalaca je podiglo kartone koji nose samo jednu poruku: ajde, svi u napad. To zaista sigurno će biti opredeljenje vicešampiona Srbije od samog početka, međutim valja biti oprezan s obzirom da je reč o izuzetno kvalitetnom klubu koji je pokazao na startu nove sezone u Francuskoj da mu čak možda i više prija igranje na gostujućem terenu nego kod kuće, gde nisu pobedili u poslednjih 7 prvenstvenih utakmica, naravno računajući i završnicu prošle sezone. Sastav Crvene zvezde očekivan, Robert Prosinečki uglavnom ne krije sastav dan, dva pred utakmicu i Bajković, Mikić, Ćosić, Vilotić, Tošić, Dimitrijević, Kovačević, Kadu, Lazović, Koluđerović i Borha. Sasvim uobičajenih startnih 11 za ovu prvu fazu sezone crveno-belih. Sasvim drugačija slika kada je reč o postavi Rena. Kostil, Danze, Mangam, Boje, Mavinga, zatim Tetej, Pajot, Dalma, Pitro Ipa, Ferre i Bukari. Čak 5 promena je napravio Frederik Antonetti, kojom je sutra 50. rođendan, u odnosu na sastav koji je počeo ne samo prošlu utakmicu, nego i onu prvu u kojoj su triumfovali u Dijonu sa 5-1. Dakle, vrlo interesantan tim, zanimljiva odluka Antonettija. Vidjet ćemo hoće li i tu sigurnu neuigranost ove postave Rena moći da iskoriste crveno-beli uz naravno ovu fantastičnu podršku koja je krenula još 2 sata pre utakmice. I fudbaleri Rena kada su izašli na stadion sat i 15 minuta bili su naravno pozdravljeni salvom zvižduka. Mnogi od njih četvorica, bar su čak sa fotoaparatima izašli da fotografišu tu severnu tribinu, atmosferu, i sigurno im nije bilo prijatno u tunelu neposredno pred izlazak na teren. Prva utakmica, posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope počinje, a prvi udarac izvešće sa centra igrači Crvene zvezde. Vidjeli ste sastave oba kluba. Posle euforije stvorene zbog 7-0 nad Ventspilsom, zaista usledilo je otrežnjenje prošlog vikenda u Subotici. Blagi šamar, kao što je rekao trener Prosinečki, pa zvezdini fudbaleri večeras imaju mnogo toga da dokažu u ovom fantastičnom ambijentu. Još jednom moram to da podvučem, da istaknem, i to je veliki adut u ranoj fazi utakmice crveno-belih fudbalera, koji moraju da dokažu ne samo da je poraz u Subotici prolazna slabost, posledica lošeg dana, nego da u grotlu Marakane ne može da se desi da igraju beskrvno, niti da ih protivnik natrči ili da ima veću želju za pobedom, što im je Prosinečki najviše zamerio u nedelju uveče posle tog neprijatnog poraza na startu šampionata. Ćosić i Mikić po desnom boku, odmah faul koji pravi, čini mi se, Bukari. On će biti tu isturen. Takođe napred vrlo opasni Pitro Ipa po desnoj strani. Sada Borha, Kadu, Kovačević, Dimitrijević. Izuzetno fizički pripremljena ekipa Rena, ali kažem sa dosta promenjenim sastavom. To je očigledno bio razlog zbog kojeg je Frederik Antonetti čak 21 fudbalera poveo ovde u Beograd, jer neke od važnih startera ne samo da nije uvrstio u postavu, nego ih nema ni na klupi. Evo odmah lopta iza leđa. Koluđerović ipak nedovoljno opasan udarac i lopta je ipak ostala unutar terena pre nego što je Borha izbacio u aut. To je ono što je neophodno sada. Vetar u leđa igračima Crvene zvezde, a zaglušujuća buka koja će sigurno sputati dosta mladih igrača ima u ovoj postavi Rena. Ima iskusnih kao što je Dalma,
Jedan od najlađih sada gubi loptu, evo prilike. Kakva gužva, nije uspeo da šutira Borja i prinudno rešenje. Danze mora da pošalje loptu out. Furiozan početak u prva 2 minuta. Mikić. I dalje vrše izuzetan pritisak. Petrović će ipak sačuvati loptu. Ne, nije uspeo Petrović. Još uvek napad crveno-belih. Tošić. Morao je naravno i bolje da centrira u ovoj situaciji, međutim ono što raduje je da su pokazali energiju u prvih 2,5 minuta fudbaleri Crvene zvezde i to mora da tako ostane dok god eventualno ne postignu prvi gol, a onda tek će doći do moguće erupcije oduševljenja i zato je bitno da u ranoj fazi utakmice što čvršće se igra, naročito na sredini terena i to se sada i čine. Kovačević ipak stiže do lopte, opasni Ferre, faul zaustavljen Stefan Dalma. On ima najviše iskustva i sigurno je da će pokušati što više da drži loptu. Pokušaje Mangan sada da proigra Bukarija. Bukari je jedan od, naravno, brojnih Afrikanaca, što po državljanstvu, a što po poreklu koji igraju za Rennes. Bukari je državljanin Togoa i za tu reprezentaciju se opredelio da nastupa. Iako je igrao za mlađe selekcije Francuske. Već ima 15 nastupa za Togo. Slobodan udarac uvek izvodi Ferre. Četvorica fudbalera Rennes u 16-tercu, plus na ivici je desni bek Danze. Slabo je to uradio Ferre. Šalje loptu Tetej, međutim prihvata Mikić. Borja na drugoj strani. Kovačević. Mikić i Lazović. A od Crvenu zvezdu koja ima intenzivno posed lopte u ranoj fazi meča, međutim uvek moraju da budu oprezni zbog mogućih kontranapada, jer strašno su brzi i Bukari, i posebno Petrović, najspretniji sa loptom. Tošić. Otkriva mu se Borja. Trebalo je ranije Tošić. Na kraju ništa ipak od ove akcije. Otvarao se Borja. Nije uspeo Tošić da prosledi njemu loptu. Opredelio se ipak za Dimitrijevića, te će ubaciti nazad loptu u igru. Novi golman Rennes, Benoit Costil, koji je rodom iz Caena, ponikao u tom francuskom češće drugoligašu nego prvoligašu u posljednjih 10 godina. Nastupao za Caen do 2009. a prethodne 2 sezone proveo u drugoligašu Sedanu. Danze. Dobar uskok u Pajot. Najmlađi od svih ovih momaka i sigurno najmanje iskusan. Sada najiskusniji Dalma. Traži se Bukari, ipak dobra intervencija Ćosića, faul nad Kaduom pravi baš pomenuti Pajot. Vincent Pajot ima samo 20 godina, njemu je takođe sutra rođendan kao i treneru Antonetiju. Borja. Dobar start Danzea. Bukari, Petrović mu se otkriva, Bukari ne uspeva da zadrži loptu u terenu. Šesti različiti klub iz Francuske sa kojim se Crvena zvezda sastaje. Počev od prvog meča čuvenog finala u Bariju 29. maja 1991. sa Marseljom. I interesantno da je ovo tek drugi put, iako je ovo šesti klub iz Francuske sa kojim igra Zvezda, tek drugi put da dočekuje francuski klub na svom stadionu. Najtrofejniji srpski klub
Jedini prethodni meč odigran na ovom stadionu bio je sa Metsom septembra 98. koji su crveno-beli prošli posle izvođenja penala u revanšu. Evo sada Borhe, otvara mu se u sredini, međutim prerano je šutirao. Jeste tu bio pored njega Danze, ali imalo je još malo prostora da se ka sredini igrališta još pomeri odlični Kolumbijac. Ostaje i dalje bez pogodaka. Prvi udarac u okvir gola je uputio Borha. I prvi put reakcija lekarskog tima. Kolenom je udario Bukarija, doskorašnji kapiten Crvene zvezde Vilotić. Prosinečki zbog poznatog incidenta u toku priprema opredelio se da ipak da kapitensku traku Nenadu Kovačeviću, a sa druge strane kapiten je štoper Mangan, koji je zaista već dugo u Renu. Ovo mu je treća sezona, međutim on je ponikao takođe u Renu, afirmisao se protivnog Samaksu. Izuzetna podrška na nogama, ne samo severna i južna tribina, nego i najveći deo istočne. Fantastična poseta, čini mi se najveća od onog meča sa Milanom pre 4-5 godina. Borha, odlična kombinacija sa Tošićem. Kadu je u sredini, Tošić do Kadua. Ipak leđima okrenut, ostavlja Tošiću. I dalje Tošić, 3 puta je centrirao, nikad nije uspeo da pronađe nekoga u 16-tercu, međutim, ono što je najbitnije je da se nastavlja akcija. I ponovo Tošić, sada najbolje možda centaršut od svih. Dobar u skoku Boje. Mikić, Palazović, Mikić. Start posle kojeg je korner. Startovao je Mavinga, Mikić je pao. Mavinga je druga opcija na levom beku Antonetija ove sezone. Uglavnom je na toj poziciji igrao Teofil Katrin. Nije ovo bilo toliko bezopasno, ali ipak Kalođerović, koji je strašno važan igrač za Crvenu zvezdu, kad god on postiže pogodke, postiže ih i Crvena zvezda. Na poslednjih 11 utakmica 7 puta je bio strelac Kalođerović, mislim na sva takmičenja, a na 4 meča kada on nije postigao gol nisu ni crveno-beli. Faul pravi Eduard Mendes Kadu. Jedan od fudbalera koji ima najviše utakmica u nogama u Evrokupovima od ove 11-orice na terenu. Naravno, odmah posle Kovačevića koji je već odigrao 25. Kadu je ovo 8. Opasno je, ipak golaut. Nije uspeo Ferrer da iznudi korner. Bajković. Prvih 11 minuta prolazi u inicijativi Zvezde, međutim još uvek bez prave 100% šanse. Moraju tako da nastave, da vrše dobar pritisak na poslednju liniju odbrane Rena, ali da uvek vode računa o svojoj defanzivi. Jer Petroipa, Bukari i Dalma i sami ovde pokušavaju da spreče organizaciju napada. Vidite, Kovačević se nudi ovde Vilotiću, ipak on se opredeljuje za mladog Ćosića. Mikić, nije lako sada napraviti akciju, ali otvara se onda po širini prostor. Nije prošla ova kombinacija, pogrešio je Dimitrijević. Sada Dimitrijević pokušao da oduzme loptu. Dobro iskontrolisao Kažo.
Mavinga nije dobro centrirao i evo prostora za polu kontru, međutim samo trojica igrača Zvezde u odnosu na petoricu Rena. Kaluđerović pa Dimitrijević, ubacio se Tošić, mnogo ponavljanja će imati po levoj strani ofenzivni Duško Tošić, zato mora Dimitrijević iza njega malo da zatvori. Aut je za crveno-bele, 12 minuta je prošlo. Pravo rešenje Kaluđerović. Lopta ka Bukariju. Dobro postavljen Ćosić. Dimitrijević. Nema ofsajda. Borha. On može sada da šutira. Ipak menja stranu i Lazovića upošljava. Niti je šutirao Darko Lazović, niti centrirao. Još uvek rezultat nepromenjen. Ren je prošle sezone igrao odlično negde do početka proleća, ali od aprila imali su katastrofalan niz, samo jednu pobedu u poslednjih 12 kola i bez obzira na to oni su ipak uspeli da se nađu u Ligi Evrope kao šestoplasirani. To je klub koji je 8 od poslednjih 10 sezona završavao u top 10-u francuskog šampionata, što je za respekt. Borha opet stići će ovo Benoit, i Kostil sada malo se poigrao sa živcima saigrača, pre svega onih na klupi, većina onih na terenu sigurno ovo da nije ni videla jer su se već okrenuli ka napadu. Dobar skok Ćosića. Aut Danze, standardni desni bek. Danze, on je došao u Renovu akademiju još kada je imao samo 15 godina, međutim brzo izgubljena lopta. Posed maksimalno u korist crveno-belih. Tošić, Kovačević, izlazi visoko sada jedan od štopera, mislim da je to Boje. Borha. Nisu uspeli da proture ovu akciju i vjerojatno će ovo biti faul Borhe nad Danzeom. Romain Danze je prvotimac još od 2006. godine, dakle već sa 20 je bio u startnoj postavi, on je zamenik kapitena Mangana. 125 ligaških utakmica je već skupio taj prilično pouzdani desni bek, međutim Mikić bi morao po desnoj napadačkoj strani da više koristi. Mislim da je tu Ren čak i ranjiviji nego po levom boku i jako više insistiraju na prodorima po levoj strani crveno-beli u ovih 15 minuta. Opasno je, ali offset. Bukari preblizu Bogdanu Bajkoviću. Kovačević. Borha, kako je čvrst start sada Petrović, izdržao je to Borha. Tošić pokušava da odigra dupli pas sa Kaluđerovićem i prošlo je to. Kadu menja stranu, video je Mikića. Dobar prijem Mikića, približava mu se i Lazović. Lazović. Evo prilike. I 11-terac! 16. minut, penal za Crvenu zvezdu. Rukom je udarila lopta, da li je to bio Mavinga ili Boje, vidjet ćemo sigurno na usporenom snimku. Arbitar iz Portugala, Duarte Gomes. Boje je, vidite, bio pored lopte i njegovo kretanje ruke je nagnalo Duartea Gomesa, 38-godišnjeg Portugalca, da pokaže najstrožu kaznu. Naravno da će izvesti Kadu. On je to činio i prošle sezone. Uglavnom postizao golove na ovom stadionu. 1-0! Eduardo Mendes Kadu. I prošle sezone 5 puta strelac baš na Marakani, gde se prosto specijalizovao za postizanje pogodaka. Savršen početak Crvene zvezde. Bolje nije moglo. Gol u pravo vreme i sada samo valja nastaviti. Odmah Prosinečki daje
dalje instrukcije Borhi da nastave sa pritiskom. Sigurno je da su malo podlegli ovoj atmosferi fudbaleri Rena, jer kažem, tu ima nekoliko fudbalera koji nisu naviknuti da budu starteri i u francuskom prvenstvu, a kamoli u ovakvoj za sve igrače Rena neviđenoj atmosferi, neviđena buka i sada će biti pritisak na njihovim leđima još veći. To valja iskoristiti, kažem, još uvek sa sigurnim obezbeđenjem pozadi. I naravno navijači osjećaju, traže odmah od fudbalera Rena da pošalju ovakvu dugu loptu i da ponovo krenu njihovi ljubimci u napad. Od 17. minuta golom Kadua, Zvezda u prednosti. Pa Žo vraća nazad Kamavingi, gubi za trenutak loptu Boje Pitroipa. Pitroipa je opasan, treba Pitroipu obavezno izblokirati. Tere takođe neugodan, Danze. Odlična reakcija Vilotića, ima tu sada prostora za polu kontru. Do duše treba doći do daha, Kaluđerović se otvara Lazoviću. Prošao je dupli pas, sada levo je Kadu, međutim opredelio se za Borhu, Darko Lazović. Lazović pa Kadu, sjajno kombinuju na sredini terena. Ima prostora Kadu da uradi šta god hoće sa loptom, Kadu! Vrhunskih 18,5 minuta. Samo valja tako nastaviti. I imati snage, nije lako veče za igru, 28 stepeni izmereno u 20 sati, vlažnost sve veća i treba ipak malo i rasporediti energiju za drugo poluvreme. Drugo poluvreme celog dvomeča igra se sledećeg četvrtka u 18:30 na stadionu Rue de la Lorient. Offside. Iako je dokačio loptu Tete, ipak je Borha i pre nego što je ona dodirnula, tako kažem, ovog norveškog internacionalca. Međutim, Tete je naravno poreklom iz Gane, rođen u prestonici Akri. Dobra sada intervencija Kovačevića. Tošić, Kadu bi morao tu malo da mu se više otvori, da Tošić proba da doda brže i pored svega ipak je iznudio slobodan udarac. Peti faul gostiju, Crvena Zvezda 4 do sada. Evo strelca vodećeg pogotka, Dimitrijević. Još uvek Dimitrijević, ispred njega Danze. Poznaju se njih dvojica, igrao je Dimitrijević u elitnom rangu, a Danze, kažem, već 6. sezonu prvotimac Rena. Dobar centar, šut, Kaluđerović! Jao, ofsajd! Šteta, kakav je to bio centar, šut i reakcija Andrija Kaluđerovića. Da vidimo na usporenom snimku, jeste bio ofsajd, ali zaista šteta za tako efektan pogodak. Ostaje još uvek 1:0. I ovaj gol, bez obzira što je poništen, dodatno sigurno uznemiruje fudbalera Rena. Borha. Prilično čvrst sada Pitroipa, već je napravio nekoliko faulova. Za sada Duarte Gomes ipak drži situaciju pod kontrolom. On ima 38 godina i već i 9 sezona na listi FIFA. Zaista neverovatno. Više penala je u karijeri sudio za gostujuće klubove na tim internacionalnim utakmicama. Međutim, sada potpuno opravdan 11-terac za domaćina. I nažalost je potpuno opravdan poništen pogodak Kaluđerovića. Nikić. On mora još malo da se više uključi.
Lazović još uvijek prilično neprimetan na toj desnoj strani zbog toga što Zvezda ipak forsira više levu napadačku stranu. To jeste dalo rezultate jer su dosta dobro probijali. Sada mora da vrati nazad Boje ka Benoît Costilu, najboljim golmanu druge lige prošle sezone, što ga je preporučilo Antonetiju. Branio, kažem, za Sedan, a s obzirom da je Duše otišao iz kluba, dugogodišnji golman je prešao baš u Paris Saint-Germain sa kojim se sastao Rennes prošlog vikenda kod kuće i igrao samo 1-1. Do duše, taj jedan bod im je bio i premija jer su gubili 20 minuta, sve do 3 minuta pre kraja kada je Pitroipa izjednačio rezultat. Ferre uvek prekidi, rezervisani za ovog Novajliju iz Nansija, playmakera ekipe. Dosta guranja tamo, a drugu stativu, opasno je! Najveća pretnja i Bajković sada ljuti na svoje saigrače, s obzirom izgleda je besan na Kadua zato što se nije vratio u 16-terac pri ovom slobodnom udarcu, što je nekako bio besposlen tu na sredini terena. Vidite gde je otišao čak Bajković da to objasni strelcu vodićeg gola, a tamo je pokušao Bukari. Ove sezone Bukari je već postigao jedan gol, a u prvoj sezoni u Renu na 18 utakmica 4 puta strelac. Danze, polovina prvog poluvremena. Dobar u skoku Bukari, ipak faul koji pravi Tetej. Aleksandar Tetej, kažem, norveški internacionalac, ali poreklom iz Gane, afirmisao se u Rosenborgu gde je jedno vreme čak imao i status kapitena u poslednje 2 sezone, od ukupno 6 koliko je tamo odigrao. Dimitrijević. Košić pa Dimitrijević, lepo kombinuje sada sa Kaduom. Ipak faul Danzea. Sve više faulova prave igrači Rena, ovo im je 7. Brzo ga je izveo Košić. Kadu. I opet Pitroipa možda pravi faul, ali stiže lopta do Koluđerovića. Borha. Stežu obruč Borha i Kadu po levom boku. Predahnuli su samo na trenutak igrači Rena. Nastavlja pritisak sada Mikić. Kovačević. Lepo Lazović i Mikić. Vrlo čvrst Mavinga. Zasmetali su sada jedan drugom igrači Crvene zvezde. Nema slobodnog udarca. Nema faula. Sada je opasno. Sada se valja vratiti nazad duga lopta ka Bukariju. Bajković možda malo i bezrazložno izašao, ali reakcija sasvim ispravna. Izbacivanje u aut da bi se vratio na peterac. Opasan dribling sada je imao Pažo, ipak zaustavljen. Neće Vilutić u napad i moglo je to da bude vrlo opasno. Na kraju Mangan smireno ka Danzeu. Mangan, da vidimo kako će ovo rešiti. Danze, odličan pritisak Tošića. Svaka čast zaista Zvezdinom levom beku. Mora onda sada da se vrati jer njegovu poziciju je pokrivao Kovačević i izbacio u aut. Kapitenski igra i Nenad Kovačević, doduše jedan od 6 igrača koji moraju da vode računa da ne dobiju žuti karton. O tome ekstremno takođe treba povesti pažnju. Doduše od te 6 dvojica nisu u startnih 11. Povređen je Vandro i Mijailović. U odnosu na njega je dobio prednost Ćosić. Mijailović na klupi. Odigrao je malo lošiju utakmicu, zaista u Subotici. Srđan Mijailović učestvovao u nekim od tih grešaka odbrane u prvom poluvremenu, ali očigledno Zvezda pruža sasvim drugačije lice kada ima ovakvu podršku, kada ima i vrhunski motiv. Igranje u Evropi na jesen je nešto što i izuzetno naravno priželjkuju navijači, što mora da bude svake sezone i obaveza zvezdinih fudbalera, makar da daju sve od sebe. Kakav loš pas sada kapitena
Mangana, stigao je ipak i zaustavio loptu Boje. Ćosić, Mikić, Kovačević. Dobro, opet kombinovanje sa Dimitrijevićem. Opet se ubacuje Kadu. Tošić ga vidi. Ipak tek sada lopta strelcu vodeće gola. Od 17. minuta je Zvezda u prednosti. Sa bele tačke je bio precizan Eduardo Mendes Kadu, slobodan udarac. 28. minut je počeo. Da vidimo sada, trojica igrača su kod lopte. Odlazi Borja od nje. Ostaju pored nje Kadu i Lazović. I sada Prosinečki komanduje šta će se odigrati. Da li će to i sprovesti na pravi način Darko Lazović i Kadu. Reklo bi se da će pre Kadu da samo preskoči loptu, a da će Lazović možda čak i šutirati, da vidimo. Ipak na drugu stranu ka Mikiću. Neuspešno je to završeno, očigledno uvežbavana akcija koja nije dala rezultat nažalost, ali rezultat na semaforu je važan, a on je u korist domaćina. Na lopti je bio Ćosić i naravno, bez obzira što traži aut, smatra da je dodirnuo loptu Stefan Dalma. Aut je za goste, izvešće ga Danze. Golaut. Dalma sada širi ruke, smatrajući da je trebalo da bude dosuđen korner. Međutim, ubacuje loptu u igru Boban Bajković. Što je mnogo zamerio Robert Prosinečki svojim igračima u utakmici na gradskom stadionu u Subotici je da su bili previše pasivni, da su čak sedmorica više stajali nego što su tražili loptu. To večera zaista ne može da se kaže skoro ni za jednog fudbalera. Odlično trče, veliki pritisak vrše već na poslednju liniju odbrane gostiju i zaista dobro su neutralisali vrlo jak vezni red Mangan Kapitroipi. To je Bukari. Nije proturio Kapitroipi loptu. Tošić, Kaluđerović, pored njega kapiten, neverovatno čvrsti Mangan. Kader Mangan posle 6 sezona u Xamaxu provodi evo svoju četvrtu, ujedno i posljednju sezonu po aktualnom ugovoru u Renu, gde je već postigao i 7 golova, jako igra na poziciji štopera. 90 ligaških utakmica odigrao Mangan. Kadu. Dosta igrača oko njega. Ipak slobodan udarac, jer na kratko je pustio prednost Duarte Gomes, međutim, s obzirom da su osvojili loptu gosti na isteku 30. minuta, još jedan 9. faul igrača Rena u ovih pola sata. Dimitrijević. Borja sada možda napravio faul, ali dozvoljava da se igra nastavi. Gomes, Dalma. Jeste bio Vilotić blizu Bukarija, međutim da je pas bio precizniji, stvarno bi bilo prilično opasno. Zato moraju Zvezdini štoperi nekada da i bliže jedan drugom odigraju, da skupe, jer zaista Ren je praktično najveći broj napada protiv Paris Saint-Germaina pokušavao baš kroz sredinu, a ne po bokovima, gde se bekovi nisu mnogo aktivirali, posebno ne na toj utakmici starter Teofil Katrin. Mikić. Ćosić ka Lazoviću. Darko Lazović ne naročito dobra njegova partija u ovih 30 minuta, međutim kada dođe neki prekid, verujem da i on može da se pokaže i dobro je ovo što radi, pritiska levog beka.
Mavinga sada vraća loptu u igru. Malo sada da pogreši Mangana. Dimitrijević, pa Tošić. Pored njega sada povučeni Pitroipa. Kadu nije najbolje primio. I dalje je lopta za crveno-bele. Ističe 32. minut. Pokazuje sada arbitru Gomešu Boje da je dobio lakat u glavu i zbog toga je na kratko bila utakmica prekinuta. Bukari, to je Vilotić sada ispred Bukarija Ćosić, Dalma, bravo Bajkoviću, prozreo je nameru Dalme, lepu paradu napravio, ali ova kontra je upozoravajuća. Dvojica protiv dvojice u jednom momentu je bilo sa ivice 16-terca, iskusni Stefan Dalma. Bajković jako je izašao ispred peterca, uspeo je da odbrani prvi udarac u okvir gola gostujućih igrača u 33. minutu. Opet dobra akcija, ali puštao je prednost, našao se na travi Borja, nema faula. Aut je bio za Rendaze. Traži Bukarija. Prihvata ovaj loptu. Pitroipa. Pitroipa ide i gubi loptu. Bukari kao da je očekivao da će biti prekid. Tošić sada izbacuje jer se previja Pitroipa. Opasni napadač Jonathan Pitroipa koji je došao iz Bundeslige gde je prethodne 3 sezone odigrao za Hamburg, postigao 6 pogodaka na 74 utakmice, međutim, evo tog momenta kada je Boje u 16. minutu skrivio 11-terac, a minut kasnije ga realizovao Kadu za vodeći pogodak. To je inače Kaduov 4. gol u Evrokupovima za Crvenu zvezdu, možda bi postigao i 5. da, eto, Kovačević priznao je to posle meča sa Ventspilsom, nije na svoju ruku preuzeo odgovornost da pri rezultatu 4-0 izvede najstrožu kaznu i tada je pogodio stativu zvezdin kapiten. Inače u redovni penale izvedi Kadu i to sam u tom prenosu naglasio, istakao da me začudilo da nije šutirao taj Brazilac. Za sada večeras jedini strelac, 35. minut, Dimitrijević. Ali je prejaka, stiže Mikić. 1-1 sa Mavingom, Mikić. Evo prilike. Nije uspeo da Dimitrijević šutne. Pitroipa, joj, kakav faul sada Dimitrijevića. Izgleda da će ovo tolerisati, iako je sledeće bio dosta čvrst start Dimitrijevića, on doduše nema žuti karton iz prethodnih utakmica. U duelu 2 sedmice Pitroipa se zagradio. 6. faul Crvene zvezde, gosti napravili 10. Malo je za nijansu sada tiše navijanje, trebalo bi da bude u finišu poluvremena opet bučno, jer to je možda period kada bi Zvezda mogla i do drugog pogotka. Dalma, on je brz onog Stefan Dalma i to će biti prvi korner na utakmici za fudbalere Rena. I Zvezda je izvela samo 2 udarca iz ugla. Naravno, sada odlaze pre svega kapiten Mangana, ali i levi bek Mavinga odlaze napred. Ostaje nazad Tetej da zatvori poziciju poslednjeg igrača odbrane. Mnogo igrača, 5 ih je čak bilo u 16-tercu. Ima opasnost i aut za Zvezdu. 37 minuta. Očigledno da malo već treba prištedeti snagu, to je ono o čemu sam govorio. Jak tempo su nametnuli fudbaleri Crvene zvezde, naročito momci koji deluju po bokovima, po ovako sparnom vremenu jednostavno moraju da prištede malo snagu za finiš
ovih prvih 45 minuta, odličnih 45 minuta na Marakani. Tošić, ipak faul. Zaustavljan Pitroj, pa Mila Kovačević u kadru. Kolega kapitan sa druge strane Mangan je izveo slobodan udarac. Pitroj pa gubi loptu, evo prilike za polukontru. Sada može to brže. Tošić ka Borhi, odmah može za Kadua, ipak Borha idu na nešto intenzivniju pas igru. Sada se to nije isplatilo, valja biti oprezan Bukari. Bukari četvoricu na četvoricu. Dalma, dobar dribling Dalme. Sreća pa se opredelio za šut i signalizirao je sada offside pomoćnik Duartea Gomeša, Venancio Tome. Dalma je zaista imao otvorenog Bukarija po desnoj strani i da nije šutirao Stefan Dalma, dok vi gledate Ferrea u krupnom planu, on je na kraju mogao da šutira, ali već je napad bio prekinut. Kažem da nije Dalma šutirao, tu je moglo da bude dosta problema, zato valja voditi računa uvek o izgubljenoj lopti. Jao, i neoprezna sada reakcija Pitrojpe. Zakačio je u glavu sada, mislim da je to Dimitrijević. Ipak Tošić je bio pored lopte, baš je jak udarac dobio od momka koji je potpisao za Ren 7. jula. Dakle, ovog leta obeštećenje je bilo mnogo manje nego što je želeo Hamburg, samo 3,5 miliona evra, oni su tražili 5. Otišao je Pitrojpa nezadovoljan sa severa Nemačke, iz najveće nemačke luke, s obzirom da je kod novog trenera Önninga imao zaista loš status, retko ulazio u igru. Taj reprezentativac Burkina Faso već ima 15 nastupa u nacionalnom timu, postigao 2 gola. I opet Pitrojpa, raspričah se ja o njemu, a on opet izgubio loptu. Borha! Danze ipak pored Borhe, nekako u tom guranju je bio malo jači Danze, a Borha izgubio dah. Borha je izgubio dah kao da je dobio udarac bokserskim rečnikom u pleksus i da jednostavno je ostao bez vazduha. Pokušava nekako to da prebrodi bez da traži pomoć, ali vidi se da nije baš lako. Vrlo je spadno, zaista ove beogradske večeri, silne decilitre tečnosti potrošimo i mi koji smo na tribinama, a kamoli momci koji će izgubiti po nekoliko litara samo za jedno poluvreme. Borha, dobro ga je pritisnuo desni bek Danze. Tošić, Borha, opet visoko izlazi Danze. Biće to jak, intenzivan duel do kraja utakmice. Pitrojpa 3-3 je sada kontra, otvara se levo tamo i Ketej, međutim nije stigla lopta do njega. Bukari nije dobro centrirao i opet Pažo, nespretno Kaluđerović koji se povukao duboko na svoju polovinu. Dimitrijević, da, Mamo oduzima loptu bez faula. Bukari, Pitrojpa nije u ofsajdu, ovo je opasno. Pitrojpa 1-1, neverovatno. Eto, to je ono što je zaista uvek bila opasnost kada se izgubi lopta na sredini terena. Nije sudija prekinuo igru posle jednog starta nad Dimitrijevićem, razređena je bila odbrana. Evo pogledajte tu situaciju, Dalma na iskustvo oduzeo loptu, Pitrojpa vrebao. Vrlo sumnjiva kada sad pogledam iz drugog ugla situacija. Da li je Pitrojpa u liniji? Izgledalo je u prvi mah nekako iz onog prvog ugla da nije bilo offside pozicije, sada međutim ovi usporedni snimci nam ne mogu ništa pomoći, te ostaje to kao neka nedoumica. U svakom slučaju od 41. minuta 1-1 na Marakani. Opasni sa loptom, sigurno najspretniji od svih ovih 10 fudbalera u polju gostujućeg tima. Jonathan Pitrojpa je izjednačio rezultat. Jednostavno, pala je Zvezda malo u tempu na nekih 5-6 minuta. Fudbaleri Rena koji su zaista vrhunski fizički pripremljeni.
imali su i prethodno jednu opasnu polukontru. Rekao sam da je to bilo upozoravajuće kada je Dalma šutirao i tada je mogao da proigra konkretno Bukarija. Evo sada je to bila odlična asistencija, nažalost, ka Jonathanu Pitroipi. Evo dobre akcije. Da vidimo sada kako Dimitrijević prosleđuje desno ka Lazoviću. Dimitrijević, Mikić je slobodan, stići će Mikić i centrirao je. Na kraju gol out. I mislim da sada imamo vremena da pogledamo još jednom usporeni snimak. Evo vidite moment dodavanja. Veoma teško proceniti. Ostaje da samo verujemo pomoćnom sudiji koji je tu zaista bio u liniji. Odlučivali su centimetri, tu nema nikakve dileme. Rezultat je 1:1. No ne mari ništa, samo valja, sada je u ofsajdu Pitroipa, samo valja sada biti hladne glave u ovih preostalih 2,5 minuta, možda još minut nadoknade će biti do kraja poluvremena, ne dozvoliti da ovaj pomalo i nesrećno primljeni gol da sputa igrača Crvene zvezde. Izbacuje boje, ali samo do Dimitrijevića. Kadu. Sljedeći gol Kadua u 17. izjednačio Pitroipa u 41. Uspostavio je Ren ravnotežu negde od 32. 33. minuta. I eto, taj period njihove kvalitetnije igre doneo im izjednačenje. Po 2 šuta u okvir gola imali su i jedni i drugi. Više faulova do sada napravio Ren, 11 u odnosu na 8 Crvene zvezde. Slobodan udarac izvodi Lazović. Četvorica igrača crveno-belom na ivici 16-terca. Na kraju samo gol out. Naravno, publika ne posustaje i to je jedini ispravan pristup, jer igra je zaista bila dobra u većem delu prvog poluvremena. Rezultat možda neće biti najbolji, ali ništa ne mari u nastavku. Svaka pobjeda koju odnesu Ren bila bi zlata vredna, poštovani gledalci, zato što naglašavam da Ren ne igra najbolje kod kuće već mesecima unazad. Nikoga nisu pobedili još od, čini mi se, kraja marta, tako da uopšte Zvezda ne bi bila u podređenom položaju ako bilo koju pobedu odnese tamo. A ima još vremena. Reaguje dobro kapitan Mangan u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Biće treći korner. Brzo su to izveli. Tošić desnom nogom. Dobro je centrirao s obzirom na celu tu situaciju. Kadu, Tošić jačom levom. Lep centaršut. Ipak Benoit Kostil na mestu. Još 40 sekundi vremena da se nešto promeni, ali teško da će se to dogoditi. Kažem, posljednji trijumf Rena kod kuće, davno je to bilo, još krajem februara su savladali Lens sa 2:0. Mnogo bolji su gostima zato što tu mogu češće da razvijaju kontranapade i imaju stvarno brzonoge fudbalere, a kad igraju kod kuće onda stanu pozadiju blok, žele i tada da budu nekako povučeniji i pasivniji, međutim ne mogu pred svojim navijačima baš uvijek da se brane. Odlično davanje Mikiću! Kaluđerović! Nekako se spetljao Kaluđerović, približavao se tu Lazović na povratku, ostaje međutim i dalje 1:1, što je i krajnji rezultat prvog poluvremena uzbudljivog, dinamičnog meča na našem najvećem stadionu pred svih 50.000 gledalaca koji su imali mnogo razloga za zadovoljstvo u prvih pola sata, međutim posljednjih četvrt časa je pripalo gostima. U ranoj fazi utakmice Crvena zvezda je pritisla svim silama
16. minutu. Boje je skrivio jedan esterac, a najstrožu kaznu je precizno izveo Eduardo Mendes Cadu i postigao svoj četvrti pogodak u karijeri u Evrokupovima u dresu Crvene zvezde. Evo te situacije. Inače, Cadu je bio strelac i oba puta, čini mi se, u mečevima sa Slovanom iz Bratislave prošle sezone. Dakle, od 17. minuta sve je počelo savršeno i bilo je potom još nekoliko šansi. Ovo je, međutim, moment iz 41. minuta. Odlična asistencija Kapi Trojipi koju je gotovo rutinski iskoristio ovaj zaista vrlo kvalitetni napadač, reprezentativac Burkine Faso. 25-godišnjak je izjednačio na 1:1, dakle ponovo smo zajedno za nekih 13 minuta. Dobroveče. Idemo u susret obeležavanju 53. godišnjice Televizije Beograd. Tim povodom odlučili smo da se malo podsjetimo bogate istorije televizije, sada već duže od pola veka. A za 23. avgust preporučujemo emisiju Trezor. U čast 53. rođendana Televizije Beograd, Trezor je snimio emisiju sa pionirima Televizije Beograd, koji su na svoj televizijski način učestvovali u prvoj konferenciji nesvrstanih, a koja ovih dana takođe obeležava svoj rođendan, 50. po redu. Televizija je morala da obaveštava domaću javnost putem redovnih direktnih prenosa, a inostranstvo pripremama i toku konferencije preko filmskih storija, specijalnih filmskih žurnala, magnetoskopskih snimaka. Za vreme konferencije Televizija Beograd je emitovala 85 specijalnih emisija. Osim toga, svakodnevno je slala Euroviziji petominutni žurnal, koji je zatim preuzimalo 13 evropskih TV stanica u 11 zemalja, a filmski materijal montiran u kratke storije slat je svakodnevno avionima u 34 zemlje sveta. U emisiji Trezor, koja je na programu 23. avgusta, vidjet ćete sećanje televizijskih poslanika na samitu nesvrstanih koje su snimljena na 3 punkta. Studio na sajmu, Dom sindikata, Narodna skupština. Svako od učesnika izdvojio ono što mu je ostalo u živom sećanju. Poseban prilog realizovan je u Parku prijateljstva